V sobotnem popoldnevu v Ljudskem vrtu nadaljevanje serije neporaženosti v letošnjem koledarskem letu in še petič brez prejetega gola v tem drugem delu prvenstva. Na koncu lepa, gladka zmaga proti tradicionalnemu prekmurskemu rivalu 3-0. V primerjavi z zadnjo tekmo je Feđa Dudić opravil samo eno spremembo v prvi enajsterici. Prvič je v tem letu v konici napada začel Tete. Učinkovit prvi polčas, v katerem je blestel Jan Repas, ki se je ob zadetku povzpel tudi na vrh lestvice asistentov lige, je prinesel tudi prvenec Bumbiča v dresu Maribora in pa naslednji zadetek Sheya Oja. V drugem polčasu ob rešeni tekmi, številne menjave in še nekaj neizkoriščenih priložnosti. Najzanimivejši trenutki sobotnega popoldneva v Ljudskem vrtu v nadaljevanju. Ne može se opisati. Najljepši za mene osjećaj dati gol. Ja sam inače tu za asistencija, ali volim više dati golove, tako da veoma lijepo. Baš Jan i ja smo se dogovorili šta ćemo, šta i kako. Ja sam samo rekao gurni tu loptu, pa ću ja odlučiti šta ću i kako ću. Rekao bi nekako pod kontrolom i možda za neke prošle promašaje iz prošle utakmice ovu nam se vratilo faktički iz prve, ne mogu reći ni šanse, poluprilike. Dali smo gol odmah i drugi i treći i tako faktički smo vodili prvo poluvreme 3:0 uz možda te tri situacije i ništa nešto više pretjerano. Ali to je fudbal. Nekad te nagradi, nekad te ne nagradi, međutim mislim da naš stil igre nagrađuje. I evo, danas se sve vratilo, čestitam momcima na zasluženoj pobjedi na kraju krajeva. Bilo je dosta dobrih stvari, ali bilo je i manje dobri, ali opet to ćemo analizirati u slačionici. Ne mogu uvijek da budem da samo mračim, moram momke pohvaliti. Po kratkem skoku na domač stadion, po edini tekmi v tem mesecu na domačem terenu, zdaj sledi še zadnje gostovanje v tem mesecu in pred reprezentančnim terminom. Naslednja tekma že v petek popoldne, najbližje gostovanje v Kidričevem.